Megah di sare tape boh ubi menyedi pidi terasi cap ude bebang negade tu behanai male de jumi ngon mandum urang bebang negade tu behanai male de jumi ngan mandum urang di gunung Salak menari bambine pasi bunyi jak madu nepi ke kelak pihak bawali gegen ke jumi hansi hobat nepi ke kelak pihak bawali gegen ke jumi hansi hobat nepula sare pada cap tani rundum nepunyi ke ubat naleng watelan pikir hati han lebih singa kibanhi tanya siapa sih kota perilah menghalak titi engkau dalam sampo baude lentakut pala pihak abang di nepoligami ngan bides lawe lentakut pala hai abang pihak abang di nepoligami ngan bides lawe madu bauno cinyotan murni cukup bedai ngantu berimu masalah jino lenyane mimpi hajat baumi yang necikale putih belangsat pucat hanai rehang bagiri menyembah ruku lontak kursiat ke hajat umi lenyan de jumi hale abang tu cicim lontang si kande ke didi bukan merpati yang dong bak bede menan balahe wase yang lembri takut terjadi jumine sinte di Pulau Sabang hai bangkon balik hana samahi dan cebileng habalan pulang hai bang lam rawe aci instruksi len kiban gitu len takut singo punoh ngan pansi hamba di umi pehanyi punyo kage kenjumo timoh bajumi len takut abi ulen han gedung pulang saudara syara abang di mangdum negeri kerja gejatuh len sajan yang nama tani bapane studi ngalen sinya cu bapane lada tapula capli pare benebri lamban jaade
Bang Edo gawa sangan jemi ulun maklumi andai han gitu leta kali le hai tinte kon bagi hasil kamari tetap si kurang ono kedile rawel narawi peke ene beri kisah bersambung ono kedile abang rawel narawi peke ene beri kisah bersambung.